Yo Roger, yo oza mobalite, oza na emo mwasi, oza pede. Soko tu mwasi obala, opesela mbongo, otonga gai. Bongo nga poto nga pasa ni no yoka. Se yo tata mukolo boyo, mona jeune garçon. Yo menga nga batata mibimba. Omi kosa lokwa mwa mkela tabakola, obi malokwa mwa mkenjo katata mobima mukolo kata mandefu nyonso. Mwasi ni oyo limina simana o television nga azati. Apa ndo lati buzoba na sepeli ponga no to bimi bazoba pena bien bien. Na sepeli na commission ki zengi de na commission zoba ndenge o commission sans valeur devant tout le monde. On a un muto ba kisi kaso ba kisi yo Roger garçon kisi yo. O la la na satana tout fina et bembe na Roger ko chaka kombo na nga ba bêtise te. Non tu to boya na ka li comme no lati kombo na nga lo kwa chenex na kingo na. Simba kisi pa satana nga na ko zonga na ndako note na ko zongelo te na ko mata na voiture note to ko espace au sol ata 10 secondes na vie na ata bonjour na ko peso te na vie muta ba kisi nyama gaso kisi pede li soke fungoma balala ko yo ka finga na bite ke balala ko Roger balala ka yo na masoko oza mwasi lo kwanga oza pede oki oza mwasi li soke fungoma muzamba suppositoire yo mobile suppositoire osukola li soko musape ko tina kati li soke fungoma ko taba suppositoire ba uta ko lalo butu pa mindele no ke na ba visa et pa mi bali na ba congolais to ba chef na obo ba lala ga yo loko ko ta ko lala o kata mandefu nyoso ngana za mubute ta yebi ba pede o za stika ba pede de AZ o kata mandefu nyoso ne longi loko la mwasi nyama ba finenge mabele gafa tuna baby yo do mona mobala tuna baby na jeune gafa penake mobali ana likata aketa tuna baby o kata ba couper miki o tiki ma mi pende libanda loko mwasi pede mutakale fungwa si me fungwama o pasaka selo kwa mwasi pede ebembe noko tanga kasu kombo nanga lokwa chenette de l'ex na kingote ok ndoko simba kisi ko obebi sa beto la bala batu e pa nanga ko kite comme problème yebi sa bien le père no on a ko finga na kata ndoko lo ba jeli pena ko to kene na pula mabe o moni ke liya ka mission pa nanga kila mission bololo ndena mission na pasa na solution mayele comme le kwa zoba o ebelo ko sala te o comme perdu tout le monde te respecte le ba comme bengo Roger ki zengi mongole zoba baby ça va ndeko no mwasi ok na 40 ans ana mwana te libala te mukolo te kauka mwasi na bino butu femme de nuit ayebi ko sosola te na fini o baby ça bana non pata bana visa te passeport te papa mo irresponsable bana bafanda pa koko bana ba bota mati ba kola bafanda ka pa koko kolia na buzoba na koko so nyama papa mo apesa bana $20 argent de poche bafanda ngo 1 mois irresponsable bana ba kata classe ça disait que peut-être le bazaka na Kinshasa conscience sa vie exacte ka distractilisé on no bana mwasi masolo wa chinois plateau ndoki nyama mobile intérêt et bembe no kufa kandi ngo tambola boli ko ba vesa ta crash la ba voiture beta ta tono accident kufa sur parce que ta ko se repentir te bembe no nyama iwe lando ta siko kufa moni yo ana na de mo 4 mois suto kufa